Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alam razı olsun barınızlardan. Bugünkü mecliske ilim alamdap kelgen her bir Müslüman bir tuğanımızdan iman bekem kılıp algan ilimlerini amal kılışta Allah'ım özü nasip etsin. Akırkı gündörü biz akidadan işenim sabagынан atayın sabak bolup ошол жакта кишин шарчап калып атабыз. Ден соолугубузда бир аз неме болуп, кечирим сурайбыз да, бир аз неме болсо. Бүгүн иншалла өткөнкү сабагыбызда токтоп калган жерден, башкача айтканда 17-баптан Сахih Бухариден сабагыбызды улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулилlah ve salatu ve selamu ala Resulillah. بسندنا متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى bab de başta bu 17. bab Sahih Bukhari'deki Allah Teala'nın ayatı menen başladı. Tevbe suresinin 5. ayatı. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin şunday özünün uslubu var. G'de bab deydi al jerge özünün pikirindeki bir ayatты koyat. Anı şu sabak berip atkan adamlar, je bolsa okup atkan adamlar özü düşünüp alat. Özü negizi babka bir tema koyuş kerekti. Ötkönki babda ne dedi? Babun el haya'u minel iman. Ötkönki babda bab uyalçaktık imandan degen. Babtı kılda tügün oşoğa baylanıştı hadis tap geldi. G'de tabiinlerin sözünü tap gelip koyat, G'de ayat alıp gelip koyat. Ayatты çeşmeli ve ittağı. Emne gedese İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bul 256. hicratta bul dünöden ötüdat da bul janağı mujtahid mutlak darajaga çıgууга mümkünçülüğü var. Alımlar 4. kılımdan içinde olur. Oşoğa ayatты okugan adamlar düşüngen. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ. Sadakallahu lazım. Tevbe suresinin 5. ayeti. فَاِنْ تَابُوا eğer Allah tövbe kılırsa وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ tövbeden giyin namazını okursa وَآتَوُا الزَّكَاةَ cana zeketi verirse فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ alardın özünün avalına, özünün yolundan taştağın degen ayet. Andan giyinlere 25. hadiste, nomerde hadiste, anan darov hadisti başlap ketdi. Biz daim aytabız, hadis menen babты ortasını baylaşımız gerek. Emne sebepten bu yerge bu ayet alıp geldi, emne sebepten hadis tap geldi. Hazır hadiste okuyubuz, andan giyin uşul ökönün ortasında baylanış boyunca söz kılabız. 25. hadiste qala حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة بن حجاج عن واقد بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. 25. nomerde hadis. Bu hadis muttafaqun aleyhi. Başkaca aytkanda bu hadisти Bukhari'dagi İmam Muslim'dagi özünün kitabında çıkargan. İmam Muslim rahmetullahi aleyhi 139. nomer menen çıkardı. Kitaplarda ala gelçimede bugün yetişpey kaldık. İmam İbn Hajar al-Asqalani rahmetullahi aleyhi bu hadisти çeşmelegende bab boyunca şunday deydi. Bu İmam Bukhari İmam İbn Hajar al-Asqalani Şafi maskavında biroq Bukhari'di şarhtaganda buga jete turgan eç kim yok. Kalgan bardıq alımlar İmam İbn Hajar al-Asqalani'den paydalandı. Bolgonu Hanafiler
İmam İbn Hajar Asqalani Şafii olganda Şafiiler meselesini aytıp atsa Hanafilerdin göz karaşı menen karalınat. Себеби ар бир алым Бухарийди болсун, Абу Дауд, Тирмизиди шарктап, чечмелеп атканда өзүнүн Ханафи пикири менен шарктайт. Ошого дайыма Ибн Хажар Асқаланинин жанында биздик имам Бадриддин Айни Умдатыр Акари менен жанында келет. Кала имам Ибн Хажар рахимахуллаху таала ва иннама жуилал хадису тафсиран лил ая. Бул жерде хадисти İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi hep gelgende ayatты tefsirlөөчү кылып алып келди дейт. Демек байланыш ушулукен. لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد. Себеби аятта эмне деди? فإن تابوا эгер тоба кылышкан болсо ва акамус сала намазын окушканда дегенде табу деген тоба кылышса дегени لأن المراد بالتوبة في الآية آيات التوبة الرجوع عن الكفر إلى التوحيد. توحيد كافرلыкtan qaytуу. Бул эмне? Müşriktер жөнүндө сөз болду. Меккедеги müşriktер жөнүндө. وفسره قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Demek toba kılgandan keyin kufurluktan toba kılgandan keyin şehadet kelimesini aytıp kayra İslam'a giriyor. Ve beynel ayeti vel hadisi münasebetun ukhra. Emi jogorjaqtagı İmam Bukhari babta alıp kelgen Toba suresinin 5. ayatındağı ayat menen andan keyinki 25. nomgerdagi hadisinin ortasında dağı başka bir baylanış var deydi. لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد. Üstü jaqta tahliya ayatda gelgen, alemi hadiste gelgen isma ökö bir ele manide deydi. Tahliya degen nerse bir nerseni boş kaltırıyor. Sebebi Allah Teala ayatda ne dedi? Eğer tövbe kılsa, namazını okusa, zeketini bergen bolsa, fahallu sabilahum, anın özünün yoluna koyduğun şunu tahliye dedi. Özünün avalına taştagıla degen. Bul ayatda ne tahliye olup atat. Alemi ayatda ne olup atat? Hadiste vel ismete fil hadis. Hadiste olsam ne dedi? Kim men dedi Allah imanға gelgenge çeyin güreşemde hatta yeşhadu en la ilahe illallah ana namaz okusa zeketin berse ida faalu zalik şunun barını atkarsa asamu minni dima özlerinin kanın malım menin nemem menen saktap kaldı deydi. İsma degen şul nerse. Ökönün baylanışı oşol. Ayatta tahliye alemi hadiste isma. Bu ökönün manisi bir ele. Birincisi jön koy degendigi boldu sebebi alar kelime keltirse, tövbe kılsa, namazını okuatsa, orozasını, zeketini berip atsa boldu musulmandar alar menen musulmandara mamule kılabız degen. Oşogo ökönün ortasındagı ayat menen hadisin ortasındagı baylanış mına uşundayça deydi. Wa munasabatul hadis li abwabul iman. Alemi jalpı iman babında söyleşip atabız da al imanu dep gelatıp geçe al haya'u minel iman degenmiz. Uyalçaklık bu imandan degenmiz. Emi bu hadis iman babına kanday baylanışı var dese min cihetin ukhra ve hiye raddu alel murci'e deydi. Murci'e degen bir cemaat bolgon. Oşolorgo rad deydi. Oşolorgo жооп беретинде deydi. Haythu murciyalar emne deşken eken za'amu annel imana la yahtacu ilal a'mal. İmanın ele olsa la ilahe Muhammed Resulullah dedin boldu. Amalga muhtajlık yok degenken murciyalar. Anan adamlara tangalasında İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhini murciya dep ayıptagandığının sebebine tangalasında. Abu Hanife hiç kaçan iman amalga muhtaj emes degen emes. Bul şu adaşkan murciya ağımdarına İmam Bukhari şulo rat bergen. Biroq al-acab tangalıştığın nerse İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Tarihul Kabir kitabın özünü yazgandan keyin Tarihul Kabir kitabın kança yazgan bilesin abi? Tarihul Kabir kitabın Peygamberimizin kabırının jende oturup yazdım degen. Oşon üçün o kitapka bereke bergen. Alem içindeki ança munça gelişmeçilik meseleler al başka mesele.
Ne sebepten bereke belgen dese, Tarihul Kabir kitebi bütünдөй hadis ilimin okuganlarga marja, kayta turgan bulak. Adamdardın darajasını bilgenge. Bирок ошол мезгилде деле кээ бир нерселерге insan жазган нерсе да Kur'an emez demek özübүздүн pikirибиz болушу мүмкүн. Geçen men bir taksir менен сүйлөшүп калсам айтат да сен Sahih Bukhari'den сабак берип атасың, бирок Sahih Bukhari менен sen акыйдада бир эмессиң го дейт. Sen birgesиңби? Десем, о биз бирге. Кечир. Biz İmam Bukhari менен акыйдада İslam бар биргебиз, бирок кээ бир маселелерине кошулбашыбыз мүмкүн. Себеби биз андан чоңураак, андан улуураак İmam Abu Hanifa'nın akıydada da fiqhta da yetişip atabız da. İmam Abu Hanifa Peygamberimize jakыныraak 150-yıl ölgөн. İmam Bukhari rahmatullahi aleyhi 256-yıl ölgön. Ortasında kança yıl? Bir kılım vakit var. Bir kılım vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda, sizlerden arаңардан kim biröler göbürөөк жашаган bolsa deyt. Keyin görösüңөр, menden zaman alыстаган сайын sizlerden arаңарda talaş tartışlar baştalat, düşünüksüz meselelerin baştalat, cemaatlar çıgat, buzulgan firkalar çıgat. Sebebi Peygamberimizden alыстаган сайын firkalar köp çıkan. Peygamberimizin zamanında firka olgan. Peygamberimizin sahabaların mezgilinde kadariyalar, havariciler çıktı. Andan keyin tolup ketti. Peygamberimizden alыстаган сайын tolup ketti. Oşogo, eğer İmam Bukhari menen kээ бир маселелерде bizim pikirimiz gelip kalsa meni menen İmam Bukhari'nin ortasında emez. Meni menen İmam Bukhari menen İmam Abu Hanifa'nın ortasında mesela. Oşonu biz bayandap koysak sen İmam Bukhari'ye karşı yok. Maga çeyin min degen alımlar, ustazlar an meseleni çeçip ketken. Oşonu gana sizlerge men jetkizip koyuyorum. Sebebi İmam Bukhari rahmatullahi aleyhi Hanafi mazhab menen andak akida menen birge emez. Kээ бир маселелерде. Бирок көп маселелеринде биргебиз. Demek al kээ бир маселелерде birge bolbogondugubuz biz anın düşmanыбыз деген маселе эмес. Ahmad ibn Hanbal menen kээ бир маселелерде Hanafi mazhabda birge emesbiz, бирок akidada, fikirde birgebiz. Alemi murciye menen, şiyalar menen, kadariyalar menen, ceberiyalar menen, mücessimler menen, müşebbihler menen biz düşmanımız. Alara karşı turabız biz. Alardın aytkan sözleri toora emес. Alardın kээ бир маселелерде bizge ittifak bolup kalsa dagı жалпысынан ahlul bid'a dep aytabız. Alemi başka ahlul İslam, ahlul kıbla, 4 mazhab, İmam Bukhari, başka alımların arasında bir iki meselelerde fikir gelişmekçiligi al biz alarmayan düşman, alardın sözünü albaş gerek, anın kitebini okubaş gerek degen düşünük emes. Anan ayttım, atayın İmam Bukhari'di, Sahih Bukhari şuncha yıl okuganbız biz. Desem, sizlerden okuganыңарды biz bilebиз deyt. Bizge deyt, oşaktagı balдар aytты, sizlerden kanday okuganыңарды deyt. Ne de aytты? Kattın uşak götürüp жүрөсүңөр dagı dile sizler. Alardı koygula, gel mınday kitebиңер менен келе бергиле. Ana mınday болгон экенсиң, sen bayagында mınday болгон экенсиң, тигине мынтип жүргөн экенсиң. Себеби адамдар жанагы жакшы pikir menen pikirge pikir alıp keliş керек, алып келе албагандан кийин ana ошондой нерселерге жакшы эмес. Demek İmam Bukhari menen bizdin ortabızda düşmanlık da yok, karşılık da yok. Bırak ança meselede fikir gelişmeçilik boluşu mümkün. Tarihul Kabir kitabını aytıp atабыз. Tarihul Kabir kitabında İmam Abu Hanifa'nı murciya bolğon degen İmam Bukhari. Koşulbayız. Aytты, koşulbayız. Murciya bolğon emes. Bunun da aytkan emes. Bırak gevirkiler Abu Hanifa'nı murciya dep ayıptagandары kийinki alımlar aytat al-irja iki türlü bolğon deydi. Biri ahlü sünnanın irjası, biri ahlül bid'anın irjası. Ahlül bid'a ne degen? İmanın ele bolsa amaldın takır muhtajlığı yok, gereği yok. Bismillah. Al degen nerse la ilahe illallah Muhammed Rasul dep koyup liboy nerseni kılıversen bolot dep fatva bergen. Ahlul irca, ahlü sünnan ahlül ircası ne degen? Bir adam la ilahe illallah Muhammed Rasulullah dedi. Anı biz Müslüman dep bilebиz. Bırak namaz okuwadı, zina kıldı, başka günah kıldı, biz anı ne deyiz? Müslüman bırak fasık deyiz. Oşonun avalım ne bolot dese Allah Taala'nın kalosunda. Allah Taala kaalasa kıyamet gününe geçirip yet.
la ilahe illallah söz için. Kalasa tozuğa girgizip tazalap çıkaradi. Şul irca ahli sünnada. Anan alemi murciye degen ahlül bid'a bular taqir. Anan şu kitap okuyabızda İmam Abu Hanife kitapların bardığında rat murciyaga rat başkaga rat ana öz murciya özüne rat berebe. Men görelekmin mücessimlerge rat bergen degen. Berbeyt, korgoyt kayra. Demek şiyalardan şiyaga rat berip atkanын gördünüzbü? Emi öz arasında bolat, biroq jalpı nemede pikirleri birilişen. Murciya dep ayıptagandığı hak emes. Kabul albayız İmam Bukhari'den. Anan keyin da İmam Bukhari ne degen? Sakatu anhu. İmam Bukhari'den İmam Abu Hanifa'dan hiç kim hadisini alba qoğan dep turup özü 6 adam desep degen. Palanca degen adamlar Abu Hanifa'dan rivayet kılgan. Ege taştagan bolsa 6 adam nege rivayet kıldı? Gebirki muhaddisler var, bir adam rivayet kılgan. Oşonu sikka dep sözün etibarı kalıp Sahih Bukhari'de Müslim'de gilize de ozgan. Anan kaydı 6 adam. Andan keyin İmam Abdülfattah Abu Guda rahmetullahi aleyhi 60'ga jetkizgen. Rivayet kılgan, sözün etibarı kalgan sikka degenler. Oşoga gebir meselelerde mümkün geliş albay kalabız. Al degenlerse İmam Bukhari'di. Biz düşmanımız degen mesele emas. Oşon üçün daima rahimahullahu taala al İmam el Bukhari dep söylep atpayız. Demek لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي رد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. Oşoga rat berdi. Sebep ne? Amal kılınış gerek. Amal İmam Bukhari'nin pikirinde imanın bir bölüğü. Oşon üçün şul ayat tap geldi. Alemi bizde olsa, amal bolsa imanды toluktay turgan dese, bölük emes. Андай olatamızda havarizlerge girip kalasın. Anan en bul nerseden İmam Bukhari mine havariz bir dese yok. Bu ayatın zahirini alıp şunday İmam Ahmad bin Hanbal şunday rivayetler var. Ne? Namaz okuyanlar kafir degende hiç biroq al jerde mesele terengire qaralış gerek. Bizden azırkı mesele özlemez. İnne tahliyete fil aya vel ismete fil hadis bi ma'na vahid degen sözün ma'na tahliye fil ayetil kerime qala Allah Teala fakhallu sabilahum. At-tahliye huna ta'ni tarkuhum taştosu. Ve kuf aza vel qital anhum. Boldu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye namaz okupatsadı bolaga kapırlardı buradan bizge kılıç götürüp atkanlar. Emi kafful aza alarga ziyan berbeybiz. Vel qital anhu alar men soğuşpayız. Boldu bizni qatarımızga geldi. Ve adamut ta'arrudi lahum bidurrin av ziyan berip asirge albayız. Boldu alar qalagандай bizge okşop yaşay beret degen ma'noda. Hadistegi maniye qayttık, bul münasebeni ayttık. Bul jerde Abdullah ibn Muhammed Musnadi bunun tercümasını aytkanbız. Haddesine Abu Rawh al-Harami bunun da ömür bayanını aytkanbız. Haddesine Şubat ibn Haccac bunun da ömür bayanını aytkanbız. Vaqid bin Muhammed'in de ömür bayanını aytkanbız. Qala sami'tu abi atası Muhammed yuhaddis an ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Hattab'ın balası bul jönde da ömür bayanlarını aytkanbız. Az toxtobayız. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şintu aytdı. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ve anna Muhammeden. Umirtu men buyruk kılındım dedi. An uqatilan nasa adamlar menen soğuşuğa hatta yashhadu an la ilaha illallah ve anna Muhammeden Resulullah. Alar kaçan la ilaha illallah Muhammeden Resulullah dep şehadet geltirgin geçeyim. Uqatilan nasa adamlar menen soğuşup Umirtu an uqatilan nasa degende köptögön adamlar janağı fiqhti özünün jolu menen düşünbögönдөр, aqidany özünün jolu menen düşünbögönдөр, kitepten, ayattın zahirinden, sırtkı görünüşünden algandar janağı kapırlardı karmagan жерinde öldürüş gerek, alar menen soğuş gerek degen şul ayattan düşünüyoruz. Sebep Peygamber umirtu an uqatilan nas men soğuşkanğa buyuruldum da odat. Biz daha soğuşuşuz gerek. Kapır bu, biz daha soğuşuşuz, öldürüşüz gerek degen maniye tüzdön tüz algan. Emi şunu alımlar kaydet düşünüptür. Biz hadislerde, ayatları düşüngönde alımlardan düşünülmeyen düşünüşüz gerek. Temasseken Nevevi radıyallahu anhu bi hadisil bab ala katl tarikis salah. İmam Nevevi da bu muhaddislerine yakınırakta
Ушул хадистин захирин карап туруп эмне? Намаз окубаганды тарики салатты өлтүрүш керек деп имам Навави айткан. Ага имам Кашмири, имам Мухаммад Шах Кашмири индиялык чоң алым жооп берип, "Ва фихи назар" муну айтканы туура эмес дейт. Бул маселени караш керек дейт. Ли'аннал қитала гайрул qatl. Согушууга буйрулдум деген нерсе өлтүрүш керек деген мааниде эмес дейт. Ва фил хадис зикрул qitал. Хадисте согушуу жөнүндө сөз болуп турат. Өлтүрүү жөнүндө сөз болгон жок дейт. Вал qitalu би ма'нал жидал. Бул хадистеги согушуш керек деген маани ай талашып, тартышып сөз менен келишиш керек деген сөз. Бирөө келбей атабы? Келимени айт, ислам бол десе, жок десе бисмилла деп кылыш эмес. Кантип неге иман келтирбейсиң? Аллах Таала бүт асман менен жерди жараткан болсо, сени мени жараткан болсо, неге иманга келбей атасың? Деп жидал аны менен сүйлөшүү максат кылынган дейт. Вал qitalu би ма'нал жидал. Кама фил хадис имам Тирмизиде келген فَلْيُقَاتِلْهُ لِمَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَلِّ. Жана намаз окуп атканын астынан бирөө өтүп кеткенде пайгамбарыбыздын хадиси бар, فَلْيُقَاتِل дейт го. Согушсун дейт. فَلْيُقَاتِل мааниси эмне мааниси да жерде? Бизде Ханафи мазхабта эмне? Эгерде бирөө намазда өтүп кетип атса, мисалы, астынан бирөө өтүп атса, пайгамбарыбыз فَلْيُقَاتِل согуш дейт. Кантип согушасың? Бисмилла. Ушундайбы? Каны чачырап кетсе, намазың бейнамаз болот го. Мечитте адам өлтүрөсүңбү? Демек, فَلْيُقَاتِل деген маани Ханафилер эмне деген? Бизикр. Субханаллах, субханаллах дейсиң. Ана муқатала. Демек, согушуш керек дегендин бардыгы кылыш менен эмес. Бирөө талашып, тартышып, исламга чакыруу тил менен. Экинчиси Ханафи мазхабта намаздын астынан өткөндү эмне деген? Ат-тасбих. Субханаллах, субханаллах дейсин. Аллаху акбар дейсин. Ой, чочуп кеткен рахмет. Ошол муқатал. Ал эми Ханафи мазхабта аялдарга эмне деген? Аял намаз окуп атат да. Астынан өтүп кетсе, аялда зикир кылыш керек эмес. Жок, аялдардын үндөрү назик болот, аурат болот. Аурат деген нерсе жанагы уяттуу жер деген мааниде эмес, фитне деген мааниде болот. Ушунда түшүндүрө кетейин. Ханафи мазхабта кайсы бир жерде аялдардын үнү аура деп келсе, фитне деп түшүнүлөт аны. Аура дегендей мындай көкүрөгүндө же санында же жан башында аурат эмес. Андай боло турган болсо, эркектин астында көкүрөгүн ачып алса арам болобу? Арам болот. Санын ачса арам болобу? Арам болот. Анда сүйлөш да арам болот ошондо. Эркектердин астында. Ал мааниде эмес, фитне маанисинде. Башкача айтканда, ошентип аялдардын эркектердин астында мындай жасалгалап, андагы алымдар айтат да, мындай жана эзилип сүйлөйт го, ошондой кылса, ошо фитне болот. Аялдар үнүн угат дагы, эркектер үнүн угат дагы, андан башка таасирлет. Ана олуттуу болуп сабак айтса ал башка маселе. Ошого аялдар үнү аура, үнү фитне болгондуктан субханаллах, Аллаху акбар дебейт. Ал эмне кылат? Тасфик кылат. Колун чапкылайт. Мындай астынан өтүп кетсе, колун мындай кылат. Ошон үчүн ат-тасбиху лир-rijal, ат-тасфиqu лин-ниса деген. Зикир эркектерге, кол чабуу аялдарга деген. Эркектер өкөнү жам кылбайт деген. Муну гана айтат болду. Аялдарда өкөнү жам кылбайт. Аллаху акбар дебейт, болду. Анан ушундан келип чыккандагы кээ бир адамдар ислам бизде же тайызбы? Же адамдардын пикири ушунчалык булганып калдыбы, мен билбейм да. Бизде адамдардын бардыгы жалаң адамдарга исламды оор көргөзүүгө, кыйынчылыкка, кыйноого, ушундайга. Адамдар кээбикелер исламдан коркуп, бирөөнү айттым да, жүрүң умрага барып келели десем, ниет бар. Кеттик, жүрдүк, эч кандай проблема жок. Барасыз десем, умрага барып келгенден көп нерсени кыла албай калат экенбиз. Адамдар ушундай кылып түшүндүрүп койгон, исламга киргенден кийин сен жашооң буулду. Себеби биздин алымдарыбыз коркута берип, жаап берип,
адамдар чөчүп калган. Мен кирсем, анда мен байланып калам. Андан көрө кишимдайраак жүрөйүн. Исламда андай эмес. Адам исламга киргенде рахат менен жашайт. Сиз рахат менен, мен рахат менен жашайм исламда. Жанагы аялдарга кол чабыш керек, эркектер зикир кылыш керектигинен дароо өкүм чыгарып ишкенби? Бир жерлерде кол чабып калсаң, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Аялдар кол чабат, эркектер кол чаппайт. Ал намазга айтылган ал. Намазда үнчү кыймылаган болбойт ал. Тасбих кол чапкан аялдарга деп ал намазда айтылган. Ал эми бир жерде неме болуп калса кол чап, же болбосо Аллаху акбар деп коюш зыяны жок ал. Же болбосо капыр болуп кетпейт бирөө кол чабып ийсе. Демек, жанагы фалюқатилху лиман марра байна ядай мусалли. Намаз окуучунун астынан өтүп атканда согуш кыла деген пайгамбарыбыздын хадисин ханафилер аялдар кол чабуу менен, эркектер зикир менен экен. Демек, умирту ан уқатила дегендин бардыгы эле кылыч менен согуш эмес, балки сөз менен, жакшы мүнөз менен согуш экен. Кала имам Кашмири, да имам Кашмири айтат: وهو عنه كيف امتنع عمر رضي الله تعالى عنه عن قتال مانع الزكاة مع هذا الحديث الصريح. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ötköndөн kийин imam халифа болуп Умар ибн Хаттаб радıyallahu anhu халифа болду. Халифа болгондон кийин муртаттар чыкты. Зекетти бербейбиз деп. Ошон үчүн тарыхта муртаттар дейт. Динден кайткандар. Ал эмне зекет төлөбөйбүз биз деп чыккан. Умар ибн Хаттаб радıyallahu anhu менен Абу Бакрдын ортосунда талаш чыккан. Умар айткан: булар ла илаха Мухаммад Расулуллах деген, булар кантип сен согуш өлтүрөм деп атасың сен? Десе, имам Абу Бакр айткан: жок, булар исламды бүтүндөй жокко чыгардат. Булар согушат, булар муртаттар дейт. Ошого суроо болот. Ва аннаху кайфа имтана Умар радıyallahu taala anhu an qital mani' az-zakat. Zakatты берүүчүлөрдү берүүдөн башын тарткандарга эмне себептен Умар согушуудан баш тартты? Бу хадис ачык турбайбы бу жакта? Демек, имам Умар ибн Хаттаб ал-qitал маанисин, өлтүрүү маанисин түшүнгөн эмес дейт. Эгерде өлтүрүү маанисин түшүнө турган болсо, закатын бербей аткан болсо, анда Умар эмнеге каршы чыгат эле дейт. Эму ал-хал. Эмне себептен экөө талашкан? Анда Абу Бакр радıyallahu anhu al-qitaldan чыныгы согушууну түшүнгөнбү? Закат бербесең эле капырсың дегенби? Кандай? Десе ал-хал анна al-ихтилаф al-шайхайн. Бу Абу Бакр менен Умардын ортосундагы талаш дейт. Иннама кана фи гарад мани' az-зака, жана закатты берүүдөн баш тарткандарга фажа'алаху Умар радıyallahu anhu багияхум. Алар мусулмандар болгону мамлекет башчыга каршы чыгып атат, халифага каршы чыгып атат. Булар баги. Аларды мусулмандар алар деген сөз да. Баги деген мусулмандар. Ошон үчүн Али ибн Аби Талиб не деген? Багау алейна ихвануна. Муавия радıyallahu anhu менен урушуп атканда, биздин бир туугандар бизге кол салып атат деген. Демек алар капырлар эмес алар. Умар ушундай түшүнгөн. Булар ла илаха илля Мухаммад Расулуллах дейт, болгон закатты бербей аткандыгы бизге неме халифага каршы чыгып атат деген. Ва жа'алаху Абу Бакр радıyallahu taala anhu ридда. Жок, булар исламдан кайтып кетти деген. Булар биздин ихвандар эмес деген. Ошон үчүн согушайын деп аткан. Мин хайсу иннал имана исмун лилтизам куллуд-дин. Себеби иман деген ат исламдын бардыгын камтыйт. Намазыңдагы, закатыңдагы бардыгы бирдей дейт. Булар эмне себептен закаттан баш тартып атат? Фаман фаррака байнас-салати ваз-зака. Кимде-ким намаз менен закатты бөлүп атабы? Иманда закат менен намаз бир экөө бөлүп атабы? Факаннаху лам юъмин бил-кулл. Бардыгына иман келтирбеген болуп атат. Ошон үчүн ридда деп согушкан дейт. Алар закатты бербейбиз деген жөн гана шылтоо болгон, исламдан кайтышкан аларчы. Болгон закатты бербейбиз деген алар уже исламдан кайтып кетишкен. Ошон үчүн Абу Бакр радıyallahu anhuга согушка кылган. Ошого умирту ан уқатила деген мааниден согушам дегенде алар кафир болгон үчүн согушкан. Ва лам юъмин бил кулл фа хува кафирун кат'ан дейт.
Wa qawluhu yuqimus salat. Andan keyin masalan ne oldu? Umar ibn Hattab'a Abu Bakır kayra davat kıldı dağı. Abu Bakır'dın pikiri kayra özgördü. Nime Umar'dın pikiri özgörü Abu Bakır'a makul oldu. Sebep düşündürüp berdi. Dalillerdi alып keldi. Bunu İmam Bukhari'de gelet. Bular ошол zeketти baş tartып atkanlığı bu dilden qaytып etken. Bulgan zeket жөн gana şulta болгон. Wa yuqimus salat. Andan keyin namazdı turguzsa dedi. Bizde şu Gede uğup kalasыңарда namazımı turguz alбай atam, ana namazdı turguzuş керек эле, namazımı turguzганмын. Ba iqama деген нерсе bir нерсени turguzup айтылат да. Ana şonu sözme söz kotorot dagы, men namazımı turguz alбай жүрөм, namazımı turguzганмын. Bul kotorma tuura эмес. Tuurасы эмне? Namazımı bekemdеп atam деш керек. Namaz bekemdеп atam. Oşogo ma'na iqamatis salat. Şonu çeşmeleyin dedim de. Ma'na iqamatis salat. Namazı turguzu degen mani imma ta'dilu arkaniha ve hifzuha min an yaqa'a zaygun fi faraidiha ve sunanihi ve adabiha. Çok bunu men aytpapmın, bunu İmam Kaşmiri aytты. İqamatis salat degen manisi bunday boluşu mumkin. Ta'dilu arkaniha. Her bir rükündörün öz orduna koyu eken. Turguzu emez. Her bir rükün özünde kılasın, kıraatın sonun kılasın, sacdan sonun kılasın, tesbihin aytasın, sünnetlerini aytasın. İmme ta'dilu arkaniha ve hifzuha. Ne adaşudan farzların, sünnetlerin, adeplerin teştevegendik. Men aqamal u'uda iza qawwamahu. Bir cıgaçtımda koyup tüzdöp koygonduğu anı neme bir cıgaçtı akama degeni turguzdu degen anı tüzdöp karmağanga layıktı kıldı degen mani çıkarttı. İmme mudavamatu aleyha min qamatis suq iza nafakat. Arap dilinde qamatis suq da aytatken. Bazar turdu deytken, değil mi? Sözümüzü kotursan. Biroq bazar turdu degende bazarda turguzaylı dep aytılmaydı. Ne deytken? Bazar savdogarlar көбөйдү, tovarlar көбөйдү, kızıp atat degen mani degen. Şoň üçin ne? Al mudawama. İqama degen mani men namazımды kaltırбай okup atam. Aqimus salat namazыңарды okugula degen ay kaltırбай namazыңарды birinin artından birini taştabay, rükünlerin orduna koyup okugula degen mani. Qawluhu illa bi haqqil islam. Çoğucakta aytты da. Ne dedi? Umirtu an uqatilan nasa degende an-nasdan maksat kim? Men adamlar menen uruşuğa degende bular müşrikler, awsan janağı butlarga sığınganlar deydi. Oşolor menen mücadele kılууга buyuruldum. İslamga çakıruuga buyuruldum degen eken. An-nasdan maksat adamlar degenden maksat ahli kitaplar girbeyt deydi. Ahli kitap Nasrani men Yahudiler. Niye girbeyt? Sebep Madinada alar men sulh kılbadı. Boldu jizya төлөйт. Anı korgop beret. Musulmandardı kanday korgogon bolsa Yahudiler men Nasraniler de ошондой korgogon. Musulmançılıktın ahvalına kara. Boldu. Barıp İslam'dı davat kıldı. Bismillah davatga gelgile İslam'dı kabul aldı. Kabul aldın mı? Boldu. Biz menen sen bir deysin. Joktu sen anda jizya төлөйсүң. Anda nalog төлөйсүң. Oşoğa an-nasdan maksat bir yerde Mekke müşrikleri aytılgan deydi. Ahli kitaplar emes deydi. Oşoň üçin ayatlardan, hadislerden sırtынан karap hüküm çıgarıp adamlardı çoň göýgöýge alıp bardy. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah. Yuqimus salat namazdı ve yu'tuz zekat zekatı beriş gerek. İza faalu zalika eger de şunday kılışsa, şahadany keltirse, namazını okusa, zekatını berse asamu minni dima'hum ve amwalahum. Peygamberimiz aytat, anda özlerinin malın, calın korgop kalıptır, boldu. Alarga hiç kim tiyibeyt. İlle bi haqqil İslam. Kaçan gara haqqil İslam gelip kalanda anda tiyebez deydi. Haqqil İslam kanday? Bura uruluk kıldı bu, musulman. Haqqil İslam'ı ne? Kolun kırkış gerek. Egerde al, oşol koldu kırka turgan nisapka jetken bolsa. Bir zina kılgan bolsa, boydok bolsa, kamçı urulat. Egerde üylöngen bolsa anda anı taşparanılat. Emnege dese boydoktor iştegenini bilbeyt de kızıgıp kirip kettim, ahmaktık bizden boldu. Sen üylöngönden bilesin go ança dile neme emes, ne zina kılın
Эми сен ташбаран кылыш керек. Анан адамдар айтат да, исламдын ташбоорлугун карагыла. Кантип ташбаран кылып өлтүрөсүңөр дейт. Жок. Bir adam ташбаран болсо, калган адамдарга сабак болот алчы. Андан миңдеген адамдардын абийири сакталынат, кыздардын абийири сакталынат, бирөөгө бирөө кол салбайт. Мынакей андан бери силер гумандуу болуп, зина кылгандарды түрмөгө камап койдуңар. Зина азайып кеттиби? Ал деген нерсе шариаттагы бул өкүмдөр бир нерсени курбандыкка чалынуусу менен миллиондогон мусулмандардын укугун сактоо. Аны дагы бар сен зина кылдың, кылбады, кылсаң ушундай. Демек өзүң сактанышың бул жактан. Демек зинанын жообу же болбосо укуба сазайы оорураак деген сөз, Хисабухум алеми айттыга ва хисабухум алаллах. Анан калгандары биз колун кырып коебуз, Аллах тааланын эсебдеши боло бересин. Ошондо илгери бир маселени айттым эле. Бир уурулук кылды, колу кыркылды. Болду, аны ууру деп айтканга шариаттын уруксаты жок. Ал бул дүйнөдө кылган кылмышынын жообун алды. Кыяматка таза болуп барат десе, аны матраевка жабыштырып, адамдар бир маалыматты укканда, Аллах Таала деле Куранда айтып атпайбы? Инжа набаун бифасиқин фатабайяну. Мен аятты эсимде жок. Эгерде бир пасык bir кабар менен келсе, аны такта кылат дейт. Пасык неге фасык келсе, дини тайыз адам келсе такташ керекпи же жалпыбы десе, аятта фасыкты айтканда көбүнчө жаман маалыматты фасык тарап келет. Бирок жалпы адам такташ керек. Кандай маалымат келсе, адам такташ керек. Ушу чындап эле экен. Мына кыркылган видеону карап, ушул менен эле өкүм чыгарбай, онун толук видеосу каякта экен карап, анан кийин жалпы неме кылыш керек. Өткөндө бирөө айтат, sen Kudaydan korkmagan adam gelsin, biylегенге уруксат бердиң го деп. Каяктан? Бийлеп зикир кылганга уруксат бердиң го. Жана бирөө кыркып чыгарды го, бир Кудайдан коркпаган бирөөчү. Мен айттым да, Кадария деген бир немеде ошентип бийлешет, бирок Ханафи мазхабта туура эмес. Ошо видеонун өзүндө турат, Ханафи мазхабта туура эмес бул, мынтип зикир кылган. Десем, сен бийлегенге уруксат бердиң дейт. Адамдардын акылы кандай болуп калган таң каласың. Хисабухум алаллах. Ояқта мага немелерди көргөзүп атат. Ушу жерден токтойлу. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля али ва сахаби ажмаин. Анча-мынча суроолор бар экен, суроолорго